Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Wakubwa na watoto, hakika tukisomeni, kinatupa elimu bora yenye kuongoza maishani. Wakubwa na watoto, hakika tukisomeni, kinatupa elimu bora yenye kuongoza maishani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Qur'ani ndiyo vazi liso na doa waumini, tulivae kwa makini, ndiyo hiyo njia ya amani. Qur'ani ndiyo vazi liso na doa waumini, tulivae kwa makini, ndiyo hiyo njia ya amani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Unapoisoma Qur'ani, moyo unafarijika, hilo sisi tumelibaini tena bila ya mashaka. Unapoisoma Qur'ani, moyo unafarijika, hilo sisi tumelibaini tena bila ya mashaka. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Wazazi na walezi, watoto waleteni, madarasa zipo wazi, waisome Qur'ani. Wazazi na walezi, watoto waleteni, madarasa zipo wazi, waisome Qur'ani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Natamani kueleza mengi niliyojifunza kupitia Qur'ani, siwezi kuyamaliza. Natamani kueleza mengi niliyojifunza kupitia Qur'ani, siwezi kuyamaliza. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Mashekhe wanawazuoni mengi wametueleza, kujifunza hiyo Qur'ani mazuri yatajitokeza. Mashekhe wanawazuoni mengi wametueleza, kujifunza hiyo Qur'ani mazuri yatajitokeza. Qur'ani kitabu chema, tunakipenda tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani. Qur'ani kitabu chema,
tunakipenda, tunakisoma, kinatufunza yaliyo mema hapa kwetu duniani.